Sei foman via le ne yasu ua o modi fa malo le tua au modi fo le fa malo ile tapua inga ya te o sa mole tu pe amata pengo fie le nei folong ya na le se no po ile lo po tu lo tanto tua tanto tele au dia mai le ne yasu amalo le tau tai amalo po te pali amalo le onsa o tanto yai ho i ina i toi aso o tanto o atu i whamasinonga o no tau po sa tau po ina ia wani si o tupu mutamadi i ora o whea ngai pia ma tau ino le taua mo le atu lau whamalo le ne aso le tapu inga mausa mo i au whaiwa mau tiute o e ngā pāti ai le ea ia o lunga le vasa o i la tau no tāpua i mai maota malawa tāpua i ngāla tā māma tina le au fui le loa le au fui sina ia misi ai le tāpua i ngā mau ia i tupu mai e whawhenga inga mpanitua ia le ngata i lea tāpua inga ho i whawhenga inga misi le lava loa sa moi i ona tūlanga whapea mai rawai maunga tele se ia pa ia maunga iti tai tonu o tu sa le lofo le tua le nai tu whapea hoi lo ni te ngata whatawa whai ngoi ngata tau lai FBI Samoa ya ale se fa mawalunga po se tuli o vale ale nganga rawalunga ya ale panga etia wa tu ina le tuale me al pa ya pa ye ona mawaso swani mo ele tu no pele Samoa Leia se si e whaamawalunga i nei mea o moa. Lei ko se si e whaamawalunga ma whae ina i sona poto na whaapera ia lea ua sili. Le ai. O le langona mawalunga. I o tātou maua le loto. O le whae ina ma avevi inga i le tua. Pataro pātu au peipe ngā maari e tapuala. Ta maloto. O le ankole o alofa atu ya o lua ma anti Carolina a John Sally ma Rosa fua Maria Nico se vo manuia Francis Siose ma lo lava le tau peau ma lo fu ile taimua faiwa matiute le neaso a tonu a manewa so ya to lava o nianga tato o soi fa manuia tato tuto tasi e me se foi fono suot parmen se tas foi o fono aro ia ma fa tum ia iba ai on o tulanga lava o me o tupu neve tau sai kwang e te tonu ngora tato tutulo ya tanto mtau ya wai te tasiari tu lale le umbio nei por kalami ya mai olo alu lava ya lo mea ono po yo le fata pula ina mai yo pasara longa masalo wa longo fatu tuwila ia le tanga i ma le mai moa sa moa i tatou wha mau tu inatu. O le mea moni lava ia o le wha mau o lo aloa ia mai o le
wha maunga wa umana tā mau. Wha maunga o ro ia I lalo isu enga. Ia a I la tōpo I a tawa maisi nei mea wha maunga. Ia po I la tō e ta o historian po o la o se su o tupe parpala. Ia I la o whamaro si au tāmo. Ia wala wane I muta ia tātou le tau mi o mere lei. Ai e tauon tātou whaati. A wā o lewa mua tai alawa. Ia I la tau o lo o whaia le nei a tūlanga le alofa ma le matau I le atua. Ma la tau whaangai o ia ai le tamau a inga o Samoa. Ia na tupe maua, ai mese o ana meto tino. Le asi tātou amata mai le Samoa National Provident Fund. O le Samoa National Provident Fund. Na whatu ina ona o ni sauwhanga a I lātou o tangata whaingaruanga. O la lea mo le ala manuia a wā ia so retire ai. Ia ona toloala I eitua e. A wā lea tina ina manuia o taime malolo mai e se tupu e tua ia ia inga. Mo le lumana I o whanau. Peitai. O le ua maua. Ia I lātou. Ia po nisi fo company ai tono malo. A olo ia I raba ia le au whaisea. A nisi fo I wa whiwhiria ma avi ai o lātou a I ngoa maswapa. E te waia nei tupe. O le aua mata mua mai tau e whaate paina ma wha mala maina. Bo le ale mele tau tala noa ai. Ua o le Paradise Paper. E tusalamba ma le Panadora Papers, Paradise Papers, Panama Papers, Offshore Leaks. O vaenga I e wha, o le la taumta whaioi o le te wino whawhaingaruenga o tupe parapala. Ia mai la tau e le fieto ngia ni la fonga. Tax. O na taula ia le o tūlanga na o tax evasion. O tax haven. Mātau mai la sa mo I mea o tātou maua. E pe fōringa mai e le oango I nisi a tātou whasalaunga I wabatu. Ale mātau le wa iai wa. Ai ana o tātou lea e wabanya tu iai le uyango a iai le media ma. Telefo ia tātou media ma manisio media. E le oango tele I mene watu inatu. Ia ana ofisiri rona I lo mafau. O le ane mea wa le ango ia tātou media I mene. Ia atonu o se whate ia, o le mea, e le fiefia ina ua o maua mea nei. A wā o le taimi nei, wa tauna o mai uma tātou media. E whaasala launga tātou mea I o maua. E tauna o mai uma lava media le fast. E sa veu le whawhitauli nei. Yo vinga la utala. O mai avatu tātou wha maumau. Ma taun whai e wha ma apel whaleri. Ia matala noa isu nei. Wana isu nei pito silina lau tele. Mai ole taunu unga nei o me uma. O tere iloa la inisio media media I Samoa. O lewa abatu ia mea
O le mawai tangata o le malo, ai mese tangata o le plukona. Ia e fōlinga mai e le o anu ye. A tonu la longo winga o la fo i e mawai manisi. Poni au a inga o le si au fai miria. Ona tailo ye. Ai o pisinisi na uta uefa. Off leaks. O le Panama Papers. Paradise Papers. Panadora Papers. Company lau tele nei o loo ngao ia. Po o teu iei tupe. O na vele o tupe na ma tupe ele elea. Walanta o tupe ele elea. Se i whaafonga sa mo se o tātou wha matara ina uli iri sina taimia. E loo se mele lei me ina i o Paradise Papers. E loo se mele lei. E loo ngine mele lei a mei wa tātou mau. Nga paule mele lei ina tātou ba ai. O le o tātou maua. O le o tātou maua le mea lea e ngā o ia iai ma ave e a tātou tupi. O ai nā bea. Na ave iai e le va e ngā lea le ito apipi. Po le whainga maro tuai a le ito apipi. I le taita i ngā tui la epa, sa i lele maria le ngoi. Ai o lea o to e whapula tuava e ngā nei. O nei me uma. Paradise Papers me uma o umano tō lau lau atu. O me o tupe ngā oi. Me o tupe ngā oi. O le ngā oi ngā leo tātou tupe. I lalo le nupi wha. I lalo le UTOS. I lalo le Samoa Land Corporation. EPC. Ia maisi pisinisi tuma o te malo SOEs. Ia abe teu lalo le Paradise Papers. Po le Aufleaks, Pandora's, Panama Papers, you name it. Peila o la una fase a ia tātou media. Po oi lava o lo whaia na social media ma tala noa i vaenga ia. Ia au ia. Mo te taunao mai la watu mea ia tala noa. Awa a tala noa i meo isi mau mea. A o le ua maua mea. O ai ngoa mea ia. O mea longo longo a. Ma mea ta ua mea nei. Ia ananga e eilisi mea leo tawa bai atu iei. Pe i e tau mo musu e. E ta ua i whape la ngā lau maua e fiu. Nā ngā mea lai maua e fiu le reo pe pelo fiu. O ai longa e te. Pe i koe ngā mea koe e le kanikong. E le kanikong nuko ke lo ngisi. A mea o soisu ega ngi soisu ega wha mao. E le o mea mongi me. O mea mongi mal wha mao. Ia iong le popo o soisu e riskangaka. A ngai e iai ngisi i ka kou o lo mai mua wha ka lo wha kuru i ngisi whuka kaungu mai. Nika ko wha soa, nika au. Ia, purkai o ngari unga lua ranga o lua ka le uti. Ai o lea ka kou wanga i le Samoa National Provident Fund. O lea fu ila wa ia i le Samoa National Provident Fund. Po le nupi wha. I lalo o kupe ele lea. O lo fai sea wha kase kampangi nge al malo. O le CSL, o le Samoa Submarine Cable Company Limited, ai ma mongo kulai kongu ma le Eki Grace Beach Resort Samoa. Paula leo le company faisia, e leo se me ko kingo al malo. A o lea la e lua ia vaenga ke kele o company al malo. Po SOE sen malo. Leka o CSL. CSL.
Mobile Limited. Man Samoa Submarine Cable Company Limited. O shares ke kelela ngā pola au big shots ya. Au big pocket. Lea whaia shares ma kausia, ma whawhaidele, ma whawhaingaluenga, kupe National Provident Fund. Pole nupi wha. Ai kasi rai kampangi e koruai. Lea ka o Eki Grace Beach Resort Samoa Limited. O kampangi la ngai koru. E lua kampangi al malo. Mal kampangi kuko kasi ko la le o se mea al malo. Ai a kongu o ngisi o karangoanga mua sa iai. Sa avele 5 milionga e le tual pipi. E koe whaola mai eile, pa ulenga pa uwaile, ne Eki Grace, po le Sheraton Hotel. Ai, o le mea mauki ngoa e lua, shareholders iai, o shareholders o mea lava le malo, o wingara, o le raninga nga o le kupele anu pifa. A o le mea le angara le wakupu. O rawa umanga mou le kupe. O ke unga kupe uma anu pifa. O anga profiki me uma. La ewa mou i fufu. Wa ave nga ilalo le Paradise Papers. Bo wale skala ilalo le Paradise Papers. O le fsidi. O feo sa moa a o feo ilalo langi e ku wale Paradise Papers. Kalisa oa. Laisa moa le pisingisi anga whai el malo po se vaenga el malo la mea voi lalo le SOE. Ne ka o le sifa. O le sifa renga. O le sifi foi. Ma o le sempingi renga. O le kampangi anga whau el malo. E ave lalo mea ange o kupe perpala. Ma kupe nga oi. O le sidi. Wa o le hase mea wale yonga kako inga maka unge o kupenga o ipele o ngi mea la o mali lia ia ipong. Elang ka o kupenga o. Awa sike le ale kulai mai. Whape I onga a verka ngaka lea ma shareholder. O aia inga al malo, o aia inga wa umanga ku mamai vai, ma whaaku la fungo inga. E ave ai oe ma shareholder. I lalo o meange o mea mano. O le kali o le whitinga, e makua makinga ka. E sea, langa e le o whaalawi loa inga, ai a inga. E le o whaalawi loa, e le I whaalawi loa mo mofo. I kaimi o le whainga malo kuai. A o angia I inga ave ai oe ma shareholders. O mea ngai o mea ko kingo al malo. A o lea la, o le aka ko me ia kui ngoa ngisi. O lo o faa ngai o ia, po o lo ilalo le submarine, po le Samoa Cable, po le Samoa Submarine Cable, Company Limited, ia ma le CSL, on ka ko lo la ia inga, le kali o le kawhisiti. O la konge I o lo ilalo le. O whaangai ingo nupi wha. Po o lo ke winga I whafu kupe a nupi wha. Ma wha alu ilalo kupe palpala po kupe le lea. A kongo se kamo whainga. Inga ia maua ele mea kore tax haven po le le konge ngi taxi Samoa. A la o keu whafu. Ai mangkua mai la Samoa. I le kaimena koe fo I mere kupe. E fo I mere kupe ua le alu I kangaka ngai, e le o alu anga I le akungu, pe le koe fo I mere malo. Anai koe fo I mere alu I aku I le epa maranga vaenga.
tuai malo a Sam la e mau o ke tevi tano bossa le ia taua orin coordinate na ngalanga ko kut fa populo ia mal CSL fa popo ku ia male pare utos pole fa popo ku mal CSL mal government of Samoa lalo makanga wenga MSIT ole MSIT le ia ole Ministry of Communication and Information Technology sala o ka kai o la wakua lea wo whaanga i o inga lupi whai shares me mea umangi. O nga ka ngofi rola ia lea nga oi le kupe. E move le kupe whawhai kewa i a wala parpala. A koe fo i mena le kupe. E le sau walu i Kongo le malo. A sau kofu i la ko bank account. Kakupu whapenga. Ole aka ko mei le menenga kupu le sunga lauri mane toa ma ke banga. Pese taba i fo. Ole mea mangin. Mare marama. Ole ko ka ko mo. Le mea sa o are nga le yalanga. Nga bebes. Mai uanga malo wa yale sunga lauri mane toa. A o lea makua puru ngau tuku lepa. Puru ngau ia pescava i fo. E sure sunga lauli en maneko. Samoa malau whawhonganga. Koe siaki kua i lau post nganga waku. Le menga iei le post e a ngai. Ia pescava i fo. Ngawa umai ngā baku whamau i ngora o karalane whai kaimini. O le leska langa al pisimisi leo le nga bebesi ai. Le nonu. Langa leska le lalo le Local Partners and Associate Limited. Local Partners and Associate Limited. Kasi ale ona la ai. Nga o pescava i fou ke banga enga. Ai whaukala i le kaiminga pisi ya i ei mori mauia ma mori yanga inga whaasanga sunga lauri ane mane toa. Ma makua pisi ya i ya makam whaia. E whai e se mea inga ngai makua i ai fua. Na sunga lauri ane mane toa. Adawa e monge laka. E le ei ma se ingoa sunga lauri ane mane toa. Ile les kalanga al pisimisi. Ale emo fue molek. Ole wa ave la loyi. I kupe par pala. O fea la o yaile. Tambo mala fa funganga. O mea umaye ngalurue maile chua pipi. O mea pepelo. O kala fa ole ole. O kala ufi. Awa ole kakono. Oi me oi se ngola o den malenko. Na se me kasi ale ngola ye. Ngau pescava i fo ke banga enga. Iwe. Ya au ngola ngi yo lang fa ngau manga ia malong au ainga. Vai fo ke banga, pescava i fo ke banga enga, pescava i fo ke banga enga. Ellen ke banga, Kuala ke banga, Danny ke banga, Rupi ke banga, Teresa ke banga, Siosi pesca, Lua iufi konge pesca, Lua iufi konge pesca, Simon konge pesca, Siosi tuna pesca, Simon konge pescanga. Da walor wawole pesca o pescanga. Suya ingo. Wai unga para wale pescanga.
O le pesca, se vai le ingoa ka ua po se ingoa alo ia o le akun. Langa le si ingoa ka ua le pesca. La lo kambala. Ale usau iwa wa. Fe suia inga. Mai le tike le. Kau kia. Fesa usanga ka ko mublenga ke mublenga kele ka ko mefi no. Fa mama la mangi. On ka ko olo ka kum ka ua. Pesca ua ka kum ka. O le rifo leo Uria Constructions Limited. O le kamwhenga kakale Uria. Sa kamwhai abelo nga uso fo lea la lewa o whamasingo. Inga ia wha o ai ele o sari moa mare awa. E mai ele le malo. Ai e mongi. O pisingisi ele lea hoi la be ai. Lela ka wa Uria Constructions. Ele be ai nga ranga iafa nga moronga au ainga. Ia. Le ko ke baba ai mei fa maunga le. Ya. Kanga kaila bebe ila lo ngal benga parpala, kupe ngaot. Kau kia. Alka ko kama ko sulu sekri shifta. Ko sulu sekri shifta. Ama ngala se ngai ko men. Citric Company Limited. Bawa FBI ya. Langa maka ukia lalu FBI. Ya elevi ia sekangaka. Kanga fawi bi ilo kangaka. Abel bi inga dia kuwa. Langa kango mele kuwa kwa bakuro ngopoko moronga kama. Kako fama singo le uso. O kama ufa walo. O le uso la le ufa walo. A le fama singo. Ua ka kaunga kuri le fama singo. Ua ka kaunga fama malolo. Ere ka kaunga fama singo sa. Sikanga ka la ela be la lo kupe palpala. Ia. Ama nginga nga. Leoka Raymond Sister. Leoka Raymond Sister. Mea o mga baku. Leon kakufa mga kumakakarangoi. Nga kopia kuwa. Kakoyoro e summary. E fede summary solime. Raka ko summarize ya vaenga e bo uma. Raka ko e karango ai ma ba kungisi vaenga ka ua. O ai e onga le lava houcha. O ai e onga le lava houcha. O le kanka le ngoi ya Pepe Christian Freud. Ke longo mo lo mal ko kele kan ka onga la pa uta. Ale la ka ko loi. Nga ko fa manga ko kuwa. Onga le wala be ala lo swenga. O le la lo ku pe pala. Ku pe ele. A o ye onga ku pe ye fa kuwa.
Le kangaka leo o Pepe Christian. Pepe Christian Friends. O ia le sa pule le IPC sa kai fongo. I le poa te le IPC. O ia. Sa tai rukta masi I o le titi sao. O le nisi ni. Titi Sao Finance Services, Samoa Limited, Lava Hotel Limited, X Limited, Samoa Submarine Cable Company Limited, Fred Gray Investment Limited, Fred Gray Investment Limited, owner Pepe Christian Friend. Kamangi. Meye owner kamaloa, nga owner kamaloa ba. Nenga lenga kuri mai mali pisi. Ai mangkua. E kura fongo fa malo. Ai ai kongo se komiki pena o ia le sa chairman. Ali PC. Olfisi. Ai se anga ku ia i kuile epa. Sa I lele mali le ngoi. Ma siri epa. Wow, siri epa le sa min ska kupi. A kuile epa le sa pale mia. Ai se ya siri epa. Ma kuile epa sa I lele. Nga lainga ku le lai sengi. E fa ku e hau chao le lava hau chao. Ia Pepe Christian Friends. Isia. Ya, kasiar kali. Awala corruptions. Awala faala kua. Male fenga lava kamilisanga inga ia faime uma inga oi kupera ku. Sia me o fa mafa kalango I da wali iao. Male lava hotels. Onga. O kupera ku. Kuperi PC. Kupele CSL Martiti Sao. Kupele Samoa Submarine Cable Company. E fia la fa ingo kupeia. E lua se fulu minionga le kupele anga alu le fengo le Samoa Cable. Lua se fulu minionga. O kua aku, o le si foi kipu wa pe koru kipu nga fela basa o tu Samoa. O le si kipu o le Samoa kipu. Kipu umangi. E ka ilua sun milionga mong kupu. E la iki sa awa kupe nga alu I kipu ngi. A o kupe nga ilang kwa investi la wari e, ko kongola ko wakampangi. Awe la lui coupe per pala. Kau kia. Wanga oi o ngika. Sa mo malau fa fonga. O loo I kua sa ilele. I kua o leo. O loo run me sa ilele leo. Ua maua se fa maunginga. Ua maua ma se fa maunginga mauku. Ua makua ko akele anga leo. Ua au mai se fa maunginga. O lai run na kule epasa ilele lako. Ongo lea.
o le komisinga le yengi. Ia, o le mafuanga o ngole o ianga ngalanga whawhainga ruenga mwhawau. Mafu oi, le lau koe a maia singa vaanga kasi le mafuanga. Mangkua Samoa. O le rire renga o maia me o whanga whasor kula fongo le tuafe ma le bar. Le komisinga ngai. Ai o sa idele ang koe se fea wa renga whaiti su enga al komisio isue. Nga manga o aile whaukuanga al komisio isue. E mo liam whaise e mo lianga whasor kula fongo. Ai nga sefe sa idele. A ole kangakara lea e kaofia le ia information ma le kangaka sa o a lea nga kei loa le whai pule le nga so a ko au. Le u koe whainga ruenga ngei le i lalo lo yesiri. Po le official lo yesiri. Ia le kamalo leo e kongi. Wa e vaidi. O ia kongu wanga. Lea fo i kongo kupe palpala. O li ti male kasi. E la bea mala i lalo sa ilili. O le mele kupu. Wa makua unga a ko sa ilili pressure. Inga ia bankrupt le whainga malo. Penga ia bankrupt le paki al fast. Ai sea. Ne momua. Ia alu esele le kari kongu winga e oe mau o le sunga launi al mareko. O le fai ngile se o le se i le fai le malo i ka kou le a malo le se i le fai me se i o le mia kou le fa savani e le sunga ia pure le fa kawi me o tiki e malo i ka vale Hilux me fa penga o se ilinga e ongo o aku le 2 milionga e mawai se me fa penga pa popo e mangisi o se lingi kele o mafo i le kungu e lo le kungu wako o kangaka o le fast klako fast pat so soangi i le fast moanga me fai e me se kongi ngolo iangi o le vai o sai le iai pau wale me ia makua so alo ia i kua le fai a cases e o i keisi ki kele i e paku ngusila inga ia ka pang i piri ke kele o le kemingei o le ufafu se inga ka pae lo ia la kopidi e me senga benga ufakingo lenga kolo ma fa masingo ngal kam sangan ke se yo o man kemingei a waila le kure ia lo ia ka pangi na kopidi ai le ufakingo ngal benga oi kama lo le usa ilele mariele ngoi o le idea le fesa lele ia presa lo ia ikua le fenga benga ma faya cases ale fa ko le cosa maukas inga ia maua uma kupe ia wa ia fast onceema one o le collapse nga le la collapse i male ka ko winga lo male ka inga sunga la u le mareko langa le inga ko ako kupe le masa ko kupe fo le fa pe o ka ko se au milionge e le se milionge ko le fast e le iskanga ka isanga ako kupe ko le fast o le e kangi dima o le alofa ku ra i o oema le ai ma wainga i pidi so swangi i fa masingonga o alo ko ka ko paki o le mele kupe koso ai lava.
Koe whakupu wanga le si morianga, whakupu wanga le si morianga, whasala veianga le kolonga o le si whamasingonga, koloanga le si whamasingonga. O ai le whaia. Sa I lele ngumela kasi. E masangi u masa I lele I kankai e kua o whamasingonga. O ai, leo leo. Run mai e ia, ma pus mai e ia. Ku lei mai e ia whaimoni anga whasanga le whas. Ngā maka mai lava inga ua mauria, ia si vaenga renga mauria le kausanga nkea. Na vea iska mau, ori o whakaumalama, o lise, pulea, Sam, marongo rua, ia mangisi. Lea la wa fia kwa marisunga la uria mane ko. Ia leo kwa la vea ia sunga ia lise, ile spoi moni yanga. Koi fai lesi, koi fai malesi, Kolor whamsingonga, koe whai maresi, koe whai maresi. O haia mea. Nā me ole la ua I sa anga le cancellation pe dismiss le case ne arisi. A wela e bidi e koin. Kosol mea nga. A bidi a ko inga I lo ia e kua kako cases. Kapa kompiri. Mokwa ke lea o kupenga e maua. Kapa ko pila ko whaura. Ku vai lua I ngai cases nga. Awai. Sa moa mara whafunga ama. O le kaimi mua le wa whau ua ko isiro ia fau. Whau ua ko isiro ia fau. Sa kaunga serve le lua kausanga. Ko amaka le nga sele inkupi. Ala me okupu. La me o whama vai isi lo ia sai kongo la ofiso lo ia sidi. Mangkua fo yo sa mo. O au kama wha ngau ia mea o ngā whalo ia e spontan malo. Wha kuper malo. A fo ia e o e serve le lua kau sango le pāng. Kongo la ofiso lo ia sidi. O ngā ane. O ngā kuruna ia le I kua whakam whailonga o e wha independent ma o e whailak pising swalo ia. E whauka e sa mo. E sea lava. O onku pe maua alo iangi. I se wha awhirwa e le vai aso. E se furu awhirwa vai aso. O le kalale wa mai lau intau. O lo ia ke mingi. Ma kua milio ngea. Sa moa. O le vaenga e la vea I ma vaenga ia kauroia. O le kelo lo iangi. E la vea o mai lalo I kupe parpala. Le la amakanga kanga e la ua kuirunga. Nga umawangi ilwa beao. Nga umawangi ilwa beao le lisi o lo iangi. O le aiko kongo fu o ngā ruenga. Mal whakaba lengo le li o le eise lili. Langa o se lelo le pink boss. Nye ki yoa whai ngoa e kangaka sa lili. O le alikisiti. E sea. A lea. Le ran umai sa ile le mafau fau o loia. E kongiki sa ile le loia. Kad kong mai oi. Ale si iar ngu mela ilunga. Si iar kel fungi nunga. Tau ngu mela. E. Kele kupera fau o le. Le fast party. Claim le kupe. Koe kolor fam singonga. Sa moa mala whaafunga. E le vale ku lima le kala le ufaya. Ia. Ole menga le bili isa le. Ia nga mawhai o nga corrupt. Ma collapse. Sorry, you're corrupt. Ia mawhai o nga collapse. Ia te whakua kua lea kua sa maukasi. O ngai sea. Pau leo aikia leo a makang solo. Ole aikia leo solo mai. Ole aikia wa leva ngai jaki. Wa leva ngau make ia makababa ai. Pe sao. Ai o leo a mai wha maungenga. Sao.
O le ai kia ngal ko inga lo whakenyi. Sa ilele malia le ngoi. O sa ilele ele malia le ngoi so. Ele malia meo le ngoi. Wa malia ia ngoi ke nyuma ngoi. Ala ko wol ba nga muri na pupul ka ko lai be ile meo ke ku ngia yo ka ko ngao. Misi po yo ai nga ngai. Samoa. Ia kau kua ngalo paloka. Ia ka ko paloka. Mre fa o kuka. Ia be isele. E ko fa fo i me ka ko kupi. Ole pisiri le la fa muli e ka fa so. Fa make mfa yon ka ko e mawa ka ko kupe wa umanga ave ila lo pisingisi palpala. A le se au menga ko fa fo i me. Ole kaji. Kasi ale kalire ngofo mkako. Ole ko e fo i mai. Ole fa kua le kua sa mo kasi. Ma se fuangu mela ale ki ifo. Fa se furungi fai puli. Fa se furungi fai puli. Malea. Ma ia a vea na kako fa kua kuanga. Ele sunga i la uli el manetoa. E a vea ma pale mia. Pauanga le kani. Pauanga le kani sa moa. O la uru ia oe olo e mai moa mai la pulu kalame na songi. Kako a makanga ko bibidi. Ne wai longi, kako kele panoka. Kako uia le au maufafu. Amerika, au sekaria, mangengi usila. Amerika Samoa, au wai. Maisi mea umaro iai Samoa lau langi. A fai e ke whakua kua ele a kua Samoa kasi. A fai ke a lofai lo wakumu. Kai minge ku le yo ai ngale Samoa. Ku le yo ai ngale Samoa e koe la mea i lo kako kupe. La mea i lo kako wakumu. Samoa. O se kangi al pumaki. A o se kua lalo male nganga whakamari. Kasi ale awala e koe fu i mekau. E lua ia vaenga e whai eile a mainga kupele. A maa lo i le awala le woka wakua. A maa lo le awala le woka wakua. Kasi le awala ka kuke a mai eile mede. Koe fu i mekau kupe. Ma lo le fast. Pa loka le fast. Lua fe lua ongo. A alu suwanga le ba angele e ka kope mai se whenga whiringa. Laka maingi. Pa loka mo le fast. O le paki o le alabea i o e sa mo mau me singa. Mau me kokingo i o wanga uia. O au kupe. Hei ei kupe. Ele ko ese kalfa pa ole sa mo. O au kupe la wa le basa lo loa. O la wa yai mare makanga ruenga au kupe o le basa lo loa. O la wa yai mare makanga ruenga au kupe. Wa yai mare nupi fa. Wa yai le utos. La wa yai mau fangua. Wa fangua. A wa le ngo makuale taiplenga. Ka ko bilol ba son kengi. Samolen. Pe Samolen. Mule ku le. A felang ka ko mo mai ka ko fangua ia wa umanga. Nga ave ko inga ila lo awala par pala fa ka wo. O ko ka ko pa loka. O ka ko pa loka le. It is fast. Inga ia koe la vea ima koe whafo i mai au awa, au kupe Samoa. O lau wha mawharanga. Ai a fo i mai le whainga maa loa le fast. A vea sunga i lauli ma pāle mia o Samoa li wawheruong. O le mea nge le lau polo misi aku ia o Samoa le akupu.
ngā le whai al whamasingonga international, lana le Privy Council le mālo po le le World Court. So sa on le direction order. Polo wa ia kupe palpala ia wa le wa mawan mela ia, la wa mawa. Alo ka ko mawan mela ka kia i ka ko kupe. Pisingisi ia. O ngā ave ele directive. Me ka le directive le order mai oi le World Court. Lua. Aku rai mai sunga la audial mani ko. Nal me la fai. Ti register. Ti register. Koe register me umangi. Cut off le sifa. Remove le sifa. Nango le sifa. O ila kouia le whanga ingoinga ia kako kupe ia le me ko kingo kako. Ma lau I fafo. Ave fufuru mai fafo. Wa o ke whai yaku ia o kou Samoa. Nganga umanga lau le sifa. Wa le sifa le whainga ingoinga mengi. Wa hui ngā laku walo ia ka malo Grand Prix. Ngā waku ira wino karwai. Grand Prix. Nga malo Australia le sa mai Victoria Australia. Alu Singapore a makamenga fa akul pisingisi dea. Ma saulo I Samoa fa akul malisifa. O le sifa lenga. Le fa inga umal e benga o kako kupeng. O kupe ako. Kupe le kumu. Kupe a oe mau. Au kupe le kinga inge kalafo I Samoa. Naku circulate. Koe fo I mea fo I o Central Bank. Kupe au la fonga. Nangola kupe le ku Samoa la whaka wai o loa. GST. Value added to the goods and services. La fonga ko kala e whenga wenga Samoa. O kako kupe remittance. De alo e lungal ka maa inga ya kako kupe ka o foreign reserves. Ala ala e kia kong fai. Ti register pisingisi ngei wa umanga li skala. I lalo ingo sa ilele malanga baenga leanga. Ma remove ese ne kampangila si fala Samoa. Bau wanga le awala. Ingo fie le awala. Ale upu lea o lo pa loka I pipi ma koe kuna I maisa ilele manire ngoi. Koe whaku maisa sui fai pule o le I pipi. Ka kirikilo ia pescava I fok. O ke ofu. Nya o e whasa le anga lima. O se anga lima. Pua langu. A sanga. Alo lo famai. Pa loka loko sui a bui. Kore foa. Kama fa singa. Kia. Ma singa mua. Awange koe ku mai le kangaka. Ano ka ko mawai awala parpalang kupe. Ano ka ko mawai. I alu. Ingalu wenga parpalang mrenga oi. Kupe parpalang. Pa loka mo le sui kama ika I le fast. Le kau whekuri ma whawalo. Awanga koe ku mai whawalo. Se vai longa uso. Longa uso lele whamasingo. A o ia vo ile anga ke wa ele mkanga benga leo le inga whapea. Pa loka mo tonu. Vai maunga. O kou lo a fiuma lalam papa au vai maunga. A o lo kou a fium papa au ia kunga mau. Mali dia koro. Vili nyei au kou a ia pa loka ia tonu. Ia kuku mari whenga malo ia telling isu il fast. Ma whai o ngā. Koe whafoi mea ka ko kupe. Koe whafoi mea ka ko aseka. Ka ko whangua. Samo land. Le utos. Samo shipping.
Sa mo keipo. Ora, nupi fa. Kaukia. Aua le ka sanga fiu. Ya luan su sanga fiu. Era makanga mawa kuisi. Na uka ko mawa sui palmia. O ke ofo me fainga ko lo ia o ko ro sui palmia, mar sui palmia. O ke ofo me fainga ko lo ia fa walo. Malongo uso le. O ke ofo me fainga ko fa ma singoro uso. Lo ka remen sister. Al le ve kupe por pala. Makaukia, ale lava ho chao. Fa ku lunga o pisimisi. O kupe ala kungu ule fa ku. Sa moele kasi. A ua kulasi. Sa kau make de eki. Sa kau suengi fa mawinga pe sao. Loka ku lau le nga oio sa ilili. Ora ale mero e. Wa makwa fa maungia alo e kako. Mo kako evidence. Nga oi pesca. E nga oi kualpon fasio. E nga oi la wofo. E nga oi pepe fruit. E nga oi au mua li ming lang wai. E au mua e nga oi fo ia. Ia resi fingele la pule la meko. O esta pouco. Ako le keli. Ele venga la la. Awa umanga o kawakua ilunga le. Awa umanga post tako la ko ilunga o post. Nunga le kako Facebook. Samoa. O le ale kaji. La sanga ruenga e fai. Wa o onga. Ia hau te mini. A makanga malingi o roi makai le lofa le akungu. Le akungu o ngā. Nanga iyo mako kua anga maridiwa. Makua iyo fia pa ia. Ia sa ilele malanga vayanga. Mre au ngā oi. Nanga o mea singa e o ifamua. A lea wa avi. Wanga oia ka ko mea. Ai ave keu inga benga parpala. On koi fo i mene le kupe wa. Ere koi fo i mea oe mao. Mea ngai pei o le mea fua ya sa ilelele a piri le whengi. E sea. O le pinge ngā amare wha mao ngingo le kala le whea. Ya ngō lewe ya la koule oa ma piri o ngā o kako kupe. Piri o ngā kako kupe le wea sa ilelele. Ala ala ngol wenga fai mo lau whangau. E manga o lau whangau e. Ai ngā o se mangu kulou lawa le kung. Ai ngā o se mangu e lea lofa e la sang whangau. Nanga ngā o le mangu e lea lofa e la whangau. A o oe o le kangaka soifua sa moa. La mea e lau whangau o lumangai. O apu lea e sea kā kou ringi kāka le anga sa wā. Wala whangu. Pengi wa umma. O se kako kakalanga lea wha le lava. Langa o le kukuangi e ika ko ngai whaingi o se sio le mako waenga. O le inga wha wabe se kako ka upu. Ai. Mako alo whaanga. Wha mauna lok fui pula se upu. Wha maungi e kele ale a kua. I rau mai moanga Samoa. O lo whaanga i o fiu. Neli tu isu FBI. Samoa FBI. Kele a mo e Samoa. Tai fua. Mai manguia.